Terima kasih Bapa di sorga atas berkat-Mu di sepanjang hidup kami ya Bapa. Bapa, saat ini kami mau membaca firman-Mu dari kitab Yosua 4. Ajarilah kami agar kami mengerti firman-Mu, dan tuntunlah kami ya Bapa agar kami hidup seturut dengan firman-Mu saja. Melalui anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Batu peringet-ingetan ipajakan. Kencakrina bangsa ngonge pari lau Jordan nina Tuhan menjosua. Pilih 10 kala, sekala ibas tetep suku nari. Jenari suruh ia muat batu 10 i tengah-tengah lau Jordan nari. Ema ibas ingan tedis imam-imam Suruh ia maba batu-batu jenari tamakan ibas ingandu erberngi sendah. Emaka idilo Joshua si 10 kala si enggo ipilih na Jenari nina, lauslah kam ku Jordan leben asa peti perpadanan Tuhan di batandu. Buatlah batu ije tersada kam. Sada guna tetep suku Israel, jenari persan. Batu enda jadi sada peringet-ingetan man bangsa karena kai si enggo ibahan Tuhan. Denggo adi isungkun anak-anak andu kai ertina batu enda man bandu, katakan man bana. Maka lau Jordan ngadi maler asum peti perpadanan Tuhan ngepari lau Batu enda tentu rusur ngingetkan bangsa Israel karena kai si enggo jadi ijenda. Iikutkan kalak ndai perintah Joshua. Suwe rasi enggo ipedahkan Tuhan man Joshua. Ibuatna batu 10 i tengah-tengah Jordan nari. Sada mantep-tep suku Israel. Ibabana ku ingan erkemah. Jenari itama kena ije. Joshua pe ngamparkan 10 batu i tengah-tengah Jordan. Ibas ingan tedis imam-imam si ngelanja peti perpadanan Batu li denga ije. Imam-imam tedis i tengah-tengah Jordan. Sehkrina nggodung ilakokan. Kai si enggo isuruh Tuhan menjosua guna idalankan bangsa Enda me kai si enggo iperintahkan Musa. Pedas-pedas bangsa ngepar. Kenca ia enggo ngepar krina. Imam-imam erdalan leben asangkan bangsa maba peti perpadanan Tuhan. Dilaki ibas suku Ruben Rasgad. Bagepe setengah ibas suku Manase nari. Sisikap erperang. Leben ngepar asangkan kalak si debanna Krina bagi si enggo isuruh Musa menbana. Ilebe-lebe Tuhan kira-kira 40.000 dilaki sisikap erperang laos ngepar ku kendit daharkan Jeriho. Kai si ibahan Tuhan ibaswari erbahan sama ka bangsa Israel malang ngenahan Joshua. Ipehaga bangsa ia kidekah geluhna. Baliras ipehagana Musa. Kenca bage ikatakan Tuhan man Joshua. Gelah isuruhna imam-imam sing ngelanja peti perpadanan darat Jordan nari. Maka minter isuruh Joshua imam-imam darat. Janah kenca imam-imam seh idarat mulai kalau ndai maler bagi si gelgel. Mulsa launa seh ku tepi. Ike pari bangsa lau Jordan ibaswari pesepuluhkan bulan si pemena. Jenari ibahanna inganna erkemah i Gilgal. Arah timur Jeriho. Ije isusun Joshua batu si 10 ndai si ibuat ibas Jordan nari. Ikatakenna man bangsa Israel nina. Adi isungkun anak-anak ndukam denggo kai ertina batu enda. Turikan man bana karena kejadian tupung Israel ngepari Jordan arah tanah kerah. Turikan man bana maka Tuhan di batandu engkrahi lau Jordan guna kam seh kam ngepar. Bali ras enggo ikrahina lawit merah man kami. Erkite-kitekan si enda krina bangsa Idoni enda meteh uga belina kuasa Tuhan. Jana iphagandu Tuhan di batandu seh rasa lalap. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu, berkatilah kami di kehidupan ini. Amin.